Kalanganin kauno Merry Christmas on aipanenay tonay way korusiame pambil koronga clip wet bil membato do share masanan court mona iban kapakap awito armas mebambatrong yamur o may siwa court kan lapalap ibato do remi ni marang count Jesus kalangan kiyang komiyan sa umawisit makamkachin mo itong iya wisingokan mepan iwang yan ang time and Bible study what yay kapakap ng saraw yung kachin kawasak ko perang coach na nat maur kalangan kiyang komakisakisan maur kalangan kiyang komamakapan tipatakan o Lord kamkachin mo itong sanggak ay ma patutulukur yung komapuyakin siyang Christ magkachin kamakali sangkitir deep kamakali sangkitir sutara naramas momi ito nam kachin masan ti kamkachin nirong in chang Christ mo makalagal o warong uden da amanaman kit aramas koros may bukiti deep sa kalangan kiyang ka makaparoporan mo sodok makamkachin ko lang karusya mapusan lamarang count Jesus kapag kingen saraw kamayang kachin kawasak sa pun mamamasan po yung kaksan sa lamaw yung kakirti o sa tawa na nat maur ang kakasalita maur makamkachin kuburki takamkachin kasane yang sapol mamukapagapagsan ng chapiyo sa kaprayang kamayat kapeng at kasapa kalangan ng kamakaunt Jesus mawiyat kaunat sang kamaur Amen. Well, kalangan ng kauno o kalangan ng kupromaikan magkachin tautar irailakan mabampir kachin ewang kilipwet mur I kalangan kiyang kauno and so markiset ma ay tungol kosay kowi sansal melaw taibita sansal pues isola kalap ko to tong kanay telefona pues problema ipenso nga cha pues imen ko la life imen ko saya Merry Christmas o imen pilkatokela lessonin yawasa suma o kohsang ya may chapiatar last week. Okay, makamkachin yang yan ang klakwet datra taipiyata pasaya may mau ay bangkak tola. Hallelujah. Ngelayan potway sansal. Hallelujah. Anyway, iban tola rap men mona iban tola men pakar kichame. Dahme Wiahda ko to ng parang ko na patay kapakap rang koresponsum sui luke korusian kak patrong sang lakap kola sa pan life okay kalangan ng kami sang lakap kola sa pan zoom life pueki kapakap Wiahda ko to up ele moen pueki ami mi chanan zoom sa tanok san salong we pokon iat mongyong we pokon so chelebilbil momotso magjalan ke mongyongan on kauno en tatok nan atrail tungol we chaiban men minimin kipana sapol machay low kan kalangan ng kami kalangan okay ma so kapag mo Wiahda ko to sanga ranchi ko kapag prang koras metuwa 6 a.m. time in Hawaii saking kapag nan zoom so far sa aramas mo dudueta menen sansal met kapag Wiahda mong kaunapan mokiti kamelele makauno yung mokmokit laut nan wempompeyan sa wat pueki kakelang o ikalangan kiyang irailakan so long kan mawiyat tatok wiyat pampapa kauno lalapot okay ni kapag ni kalok ni mayrong sansilupo ka tuna chay weyanane okay so ikalang nan Facebook ikalang nan report kan me yung ay solang kang kasali ito tuwan. Tatok lao tuyaw nan wimpumpi so ikalangan kiyang kot. Puweki sapul malimpak. Metodra pampapun sa koras me pampuna sa kauno ugi ta kuprangko tutana pang poita apang Wiahda apang lapala apang parpasang apang chela pala socha megot kakau de kuprangko socha. Puweki nalang samba parti sang kauno ilela saraw manaman ikachin masanja nalang Wiahda so chelibilbil yawan bad news yawan muy rotorota Wiahda utengan trepel
okay chai karyala o chai wanaway mo nan papa kauno so tami kos ya Zoom yaw ko to Zoom prayer kapaka rang koros klak wano time na wai sa keng kapaka pon Zoom sang lakap ko la pang ko la live okay ko la live me to drama kom su Japan yang tota pon Zoom kom kak tota pon Facebook men kapasa makapaka pu yawi o so te irair yang tra okay tron momotso irair yang ko Rusia mengongi ko pranggo jan poita nan de ni chela ramas nan government nan tiyak nan momotso nan me pulepul nan me ma kauno wiya sapol ma last move nan sambawat okay nan sambawat karata kicha so long koras me ban ngong ko prango jan poita I karapo me che ban ko ke la sumpo I kamelele I ron to talking quote nan ne yaramas nanay panay nan tonay we nan koras makakosay kilokayan pompe okay kahit ka dyan ang kona patap tirin momotso tirin ministry tirin ewiksin puin we Bible study ran koros ikalangan kiyang kot po ikilang metatakang kot mo okay nan Zoom mapil live tepil soa tira wiyawi sa mestukong wiyaw masa wiyaw yan sa what so kauno limpa kong kacay kauno pa kong kacay kauno mauyo mokmokit kay dek ramas okay sangan venue kan sangan anso mau kan te sangan wasa kan macay kaktiar yakot ikarapa na chay men live chay men kasale chay men open po kita chay po ko kasale yang ramas win nan lang win kauno okay kauno ngong kerlaro ko to okay ramas kaksocha pona sa kauno po kita resto weweki ang sa marapang weweki tarapan suik pinarail more me kauno stuka perengi kano iray panaleta okay ramas pan suik taulul po kita ramen suik okay ramen suik o ramen kachangeti arail mongyo kores me pan raparapake ko rapantiar na sangan venue ka rapantiar na sangan anso mao ka makauno rututungong win sampa melel kichel win pompe so scripture kan ikitar nan pon ay titlean memen chapki yeyi Lepin padahk isak payo silisakeo Lepin padahk isak payo silisakeo masani makompan kapwaliyala aramasamomo man ke mamalik kot okay kapaliyala aramasamomo man rengkotong kauno kom mamalik kot po kita kauno kapung kecilta aramas kauno kapakata aramas nituweni penchises masani yang Paul and so we Saul okay dahme wiahda naramas ako wiahda ngi kareta kamu yung ngoy pan mamal ki aramas kapaliyala aramas mal aramas tiban rangkotong kauno kicha mamal ki kot okay makareta a child waun ki kot meche pan rong kito aramas ranasala kot porque ministry in kapure yang aramas rengotra kaun Jesus akat ki yang child aramas me pilata uyala John padahk okay John padahk ansa makomaleta Christ komuyalar John padahk an kauno wiye likiliki komi kauno wiye papang komi makompanyang wado sapol mangkot aramas komu yung ngoy chaso drip sapal cha pachanan kamorso okay kutran kamorso niya chayo yung memorta miya karapa chepan wado aramas nan wingkot karata chepan Udial aramas koros mesa sa kauno resamoma ni balingen chapan so chama mal ki kot chapan so chama mal kin jang Christ en kreti mal puekin jang Christ a kreti ro poinan la popenti a como yo ngoy won kin trao imecha kalkalongi so aramas pan mol pam aramas pan benetong aramas pan persecute with wong como ya menang sarawi eu kasalaban ya imunan so okay kasalaban imunan so aramas pan kailong kang chani so karapa aramas man me pan pilatani tawen kauno eschapang kamamali kauno papan kalkalok aban mendaki lai poko porangkotan poita
Okay, so Soumwahu deep mia koalia murenai wia kaskulen last week mepit Soumwahu kohsang mia menda ai kila warela weki tipan okay imemen enkasan sal ke boeki Soumwahu ko to ni al koi kai te kal troyo okay wal deep so yang ke chailer last week me nia chai pa ni rong Jesus awie padahk mona kamauya la Soumwahu kakenda kak masani tipam kan maula okay tipam kan maula so ira correlated to ira tokpana ma iwo watip udani ban Soumwahu wo watip en Soumwahu udani ban mop udani ban nget ibanim sakla stroke okay deep o Soumwahu ira correlated ira tokpana karete ban mensuk tuip puyengkak maur makelekal maur makelekal kaunok kung sabang kapakapen aramas makelekal okay so Soumwahu deep the aramas aman me Soumwahu wadki etipan me tiba okay wadki etipan Cheban udial ay kaskulin last week so saya kapagapagin kauna nansan SSAO kapagapagin kauna original plan of God such as Soumwahu lale okay mak cheban ko saya makauna kapagkachaltan ito ni actual claim me ay Soumwahu ko sa renggot wag ay go tra Soumwahu okay ari coach so tra Soumwahu lail so kay tek sapol ma plan mela kay tek sapol ma plan Soumwahu kay tek sapol ma plan dike duetra mamor worry lar ap Soumwahu makakaon okay duetra masongot ay benta masongot okay mamor worry asngok mamore apalwara walar dike mo dike duetra masanan wayo duetra walar asa chama more mausang okay so sickness or sin are related to which what the fall of man and so me atami brasapek tipot long sania rasapek amurisang mo mela okay pagkatek planen coach mo arya iwewen nang Korean Kronikel isuwe sakpayo pingkaw na masani man na yaramasakan okay makichail repent machay suk te pachaykan kapakap supesan te pachaykan abang korong abang kamawi kichayla kay ma watki masan te songo aryawe kitip o Soumwahu iratok pana pagita kaw na masani man na yaramasakan supesan te parailkan repent what we kata deep supesan te parailkan abang koronge okay abang koronge no kiti abang koronge abang kamawi kitela I'm gonna heal their land what ki palwaraya mapalwaraya Soumwahu yanana supesan te peikan lukuryang kauno bang kamawi la palwaraya land we kisapayo ponpe okay kichala kan mawiya kapakap chechokak wiya patang kapakap cha power and kapakap such repent such a kalula kauno kin sapang kalula kapakap na ramas poson chay poson sania chay kalula chay activitic sania chay kalula kauno kin sapang kapakap ramas activitic okay chay activitic chay kalula chay poson chay kalula pokita chay mangi chay karos buiki didi Ari sa chakak papunsa sa tepekan ay claim may poson. Pueki poson tama masa ng coach masa ni me pitingoy ayana na we kong coach tepekan. Okay, chakak papunsa sa tepekan ngayon yung kapakapang poson amiyangi. Ansa me achay more pan pung angko perang coach asapol machay kapakapakan angiyangan. Chay bang kapakap chay bang pagkamewat ni marang kaun Jesus abang poita. Okay, makarata machay piluya kapakap kolulan the change the wuklan ponpe at chelanane chelen song kapakapakan kolula okay po no kitier manayar masakan rabang kolula okay tuwa ja we katat brekan so pesang kapakapongi ayam ban koronge okay so chebangen katanga at child morte moren papa kauno
nan masa non kot kay te pin sapul machay kosanti so sumau koto sang ni deep sumau koto sang ni Dahme chelwie kang okay chung ni ay kasayayar na nay kaskulin last week ko kauna pil masa ni Iran kan sang 1-2 ko kan wat ki megot me organic megot me kapukin kauno magjay sutra sukwe ya lao pia la puen yo yang achal naman okay so okay buyapan achal linang imenda ke inang chai linang megot me suet chelo sayar ya imsaklan ice cream ape so chel yoki ice cream imsaklan saita maka man made so man made real business ka rachot kotogi chelen rosen mau rokot kotogi chelen namyo chela per sakana wayo sumau okay so chepan asa yame aramas wiata yame coach wiata palilaut kichelu ke yang kichela chai sumau sania chel kang chel Semes what chela liale chamanda mana yongal kene chok chon dayame eswatang kumakang ice cream masuma suke abang kena karakia bodo ko ta chaka ice cream chamela ngesa to acha sangan pil menta aki puka so ta chai pewe ti ap ta cha menta ki la poketa inanganutuk cheban asa mai nanganutuk ko ya kakaon megot meluko tong chai sumau dan chai ban sumau okay winanganutuk me ya esa jaja mini monga emini inang suet inang yana man po tape inang mokan okay so chai ban kaunta inang koras mesabong chai ban kaunta inang mesabong ni mongak chai ban kaunta inang mesabong ni kamal nena kabe chai ban kaunta inang kaymo okay po maso ay inang puka me piluke tong ke chai sumau so wasan watawat me meneu ki yang child me pil kohsang nan Dahme chai sumau ki son tuau nan son tuau are ni Jesus kat kola ap masaniata ola man me maskun sang niya iputi sapul machumpatang ko ap kalala bak main sompatak tipanis makare yang ol mana chai iputi maskun pen tipa na papa o nono Jesus ap kachin sapeng masani kay tipa na papa o nono makare yang maskun apon maskun pueden kasaleta manamanen court okay maskun pueden kasaleta manamanen court so wasan wata san salamao maskun wo kay tipa na papa o nono en kasaleta manamanen court so okay pak sumao le long tel pueden kasaleta manamanen court ngoyan so koras yasa so ay matamataw ganintangya so ko sang rengen saut so ipil sumao ko sang rengen saut en kasaleta manamanen court okay pues maskun pueden kasaleta manamanen court Kechailutan pa nantiang wiwiyat tatoge ni makacheng katar riyato isanki araranta popong karayanger karandor anso mesocha aman kak wiyat tatog okay kauno mamasan yang kechailakan mi sapal chailakan mo yapatapata kalkalong karongamawan count cheeses tuwecha more sapal makotong sampawat turu cheeses chailan isanki anso mawato tatog okay tatog ap mo na ipan kay di sanga iman fokasang wasamenta mana kapo sumao pueden kasaleta manamanen court may jaman kita sampong samalar ko ikiling kutwa nantin sawaya arikan rebuke pan ngen sauten isuguk ni marang count Jesus mela iwiyay kapaka ponipin waparan kap lehens singkutwa jabtaja chikchik koko pasang o tator ni chapun boreya ay lasin kapakabay to ka ngayon damay kot kutwa so tra kalangana yi komut tawlo yanane en mela chukak patapata kang poson ako tuwa bang kitimiya tiyara ari chaman me yay lasin kapakap mo arisar okay so la lelmet
we pilchaper naman ang kiluko may bang kitimata to wasaka po. Iuya kapakapaw yo to pasang. Okay, so kamu kita lam kapakaban makomuya warfare makomuya kakausa so ko pasang kapakaban bosang kapakaban muy tangan sa raw yang kapakaw. Puy mo muna yun tao. Ari, tuwa cho wasai chaman kita puenta. Ang kasalita man naman ng court. Mas kuno kay tipa na baba no pues Soumwahu te form te palwaraw so uchar pues kasalita man naman ng court. Okay, so kapag chumini eudral pues kita magchay wiwiki origini mawa chay pampalia naman chay suwiwiki kapag may court magon te pay kandame ay kutuwa mimi kita kapag pakmak mo makan tepekan so pokotwa mimicha ake keroto aramas kapakap kemai kila mimicha aramas ko begoto kapakap ke mimicha so kapakap chemeni yojal persistent wo woke so tawudi so jel mo long kot men ka skuli ki child kot men ka laude la kawasak pasang achai wewe so ay lasin kapakap keniyaw to cha simpu tikitik to pasang maybe namanong giyer po la laut lar o yay lasin kapakap mo Inda ko tuwas chupang kalinganala como wasakis. Okay, nane mela. Aray, lasing kapag mo. Aba mela. So la prong. Okay, so Korean scripture maybe mineugi ang trial nan Roman Isak walulet tuwaw Roman Isak walulel duaw ariyet me masani masanang court kan mimi limam niyawam opil nanam nongyo armet wewe ke masanan poson magichay kan patang kiwe boy makapan kadete kini awam me Jesus ye kaun o poson nan kabedam me court katin kaya sata sang mela arkapan morla ge wasa inanan kosampal po masani yerme masano mimi limam masano ye power and court masano ye mengen saraw kun totongki arma masano so cha mimi remi so cha mimi re so cha me ko chingen saraw ban totongki okay masano ye court masani masano mimi limam ni awam ona nam nongyo masan yo mo kom katrange yang kom po kom kamelele declare nan tawasamo yen nan awamo yen poso na nay mo yung ko sayaye na naway abangkay buye dua okay puye ki tame seal tame minanay mo yung potye nanay nanaway tame seal tame kitimpana ye yay poson niya pakatar no poson utana bangkay buye dua okay may pakatar chopwe ikapia naman chunok kamelele sochawa okay so masano ye manamanen court kapot potye na naway me kauna tatong na naway sang niyay kamelele abangkay buye dua okay makapangka dede niyawam me Jesus ye kaun kamangi wasapa chaikan kake Jesus song kamor Jesus kaun chaika koso ya Jesus song kamor Jesus kaun ni achay mata wag ya naman apo power ang goten tatok re kaun daw anane meremo yo re okay may declare may koso ya me Jesus powerfully me kaun ni me song kamor apa naman kay te kay kaun Arya sochalipo Polipo ang kauno bantatok ma melel kauno wudial may makaunia po kaunia wat ki manamanang koto bang kaunta ay irairen tip irairen Satan mo yamok magadreki kita Soumwahu okay imagarada kasampal niya sa machaiken kapakapkira mas Soumwahu nanti yang kaun chisa na wiyalaray kaun po kita power and God pantatok re-rail po kaun Jesus wiyaray kaun okay
Dahme bil kohsang palsang me uki yang teller last week. On kauno sapol ma priority nan lang ye maur sojuk. Palora chay kapan maula ni paluar apa pa mor pasang. Ngene chay kapan gola renkot. Okay, so stama kauno priority ki chaylen luke yang aramasaleta Christ. Luke yang aramas ipsapa, luke yang aramas kaporoporon maur sojuk. Arpuye ki ray posoner meran ke maur sojuk automatically wengkot yatar po ray lopan within a way sang masan Soumwahu kan. Ngay kingalapun tangay panene palilaw tenam wewe kila amaleti palilaw tenam tuweja waun ke masan ngkot punki yang kot is kot ram Arya solama san Soumwahu panto ke yuk. Ansama chela leta Christ count Jesus kot ki yang child package tuweja Sakis kuwang komo yam kor kung Christmas ape me open pasang so cha maur sojuk kelep mi milale maur sojuk mi milale makapantip mi milale peweti Satan mi milale mara spiritual blessing song chorus me na wong quote me tokiyuk mi milale Okay, kechay makinali teacher maur sojung kelep at chay mi miselinan nan tip nan luwachi na ramas nan Soumwahu okay imen kakela kayang kechay kolong at chay mata me emasani nan sone isa kisa libraba ko ton kemela kawela prabasang ngoy ko to pokanan ke maur unsak takot unsak spiritual, ni physical, ni paluar, ni financial, doja ana, ni tipso, okay? Ni social, ni achal relationship pangkot, ni achal ewang ko mau, ewang meche kana mau, okay? Unsakan maur, so me koras me pit maur, ima kauno ka chitong kiyang kamu yongoy, kay te ka maur sojo, kareta chapuko pa nasa, me so lang is chukonang Soumwahu, pagita is so lang. My Soumwahu yanana take care of it. Yanana kohsang out. Yanana repent. Yanana work talaka na mongokan. Okay? Apalimaw. Champaso. Chal champasang god. Apapalimaw. Okay? So, last in scripture may manayuki yung katali Semes. Limaw isak sululele isak wano. Nan Semes limaw isak sululele isak wano. Akachin masani. Mia remail makin incense wet en kapakap. Mia remail makin incense wet en kapakap. Mia makin paraparan en kokolki melkakan kapingkan. Kokolki melkakan kapingkan. Mia remail me Soumwahu en akarato me makan en momotso por en kapakap ki o keye ki le ni maran kauno. Okay, anoint keye kile ni maran kauno. Me makan ako saya me makan en momotso. Maso eso jentin tasambar. Elders nilo kayang wayo. Tuwe irailakan me puko, irailakan me koyak. Okay, cheka puko ap sa koyak. Pagita chay strip sapal, chay strip kingen. Cheka chun momotso ap sa koyak sang aramasaman me. Yang aja member suja apuko apo ipsapal makom yang aja member ipsapal ngenengkot mi meremi kom kap tipom kan makalar kom kap kapakap ke Soumwahu I elder kan mo elder kaitek title kaitek sambarin ya ti saulang apara masaman me aposon ko erta kauno irong child ni poson irong child ni poson o sapol machay poson ka makaparentay. Ikakwaralar na nay maurin saulang sampariyesak nan maurin saulang man ko to cha sakisum poson mire koyak elikikot laut sangya. So kau napan tatonggi laut sanga tatonggi niya. Kay de pueki ay waraylar. Pueki maraino o posono mimiren labo laut sangya. So kau napan tatonggi.
lado. Okay? So ko saya ekarato memakanen momotso porang kapakapki okay ye kile numaren kauno. O kapakap what me pan uyawin poson. Okay, chaman. Kapakap pan uyawin poson kay de kapan laktak chabren uyawi apan uyawin poson. May bang kamelele me Jesus ka kamao yala ramas bang kapakapin poson kapakapin pewe de kapakapin kamao yala. Okay? Arkumail me wait. O kapakap what pan uyawin poson bang kamaurala me somawo. Kapakap me uyawin poson bang kamaurala me somawo. Okay. Okay, ay panaynakin. Cheban mangi buenan Jesus akat kat pun sampawat. Wasa me soto no kuya manaman rena panaynego nana tauno. So ichame uya kapayata transin metapa. Wasa kan me chonga kauno I wasa ko me uya turin manaman. Kamauya la koros me kotore. Okay, ay panay igibilo priyamo igipor susuma urela resto kariya pokita. Resto kamelele me miay poson terra lingar pai terra wangay momotso. Okay? Ime o kasi wasa. Kapakap wat pan buya wini poson pan kamaurala me sumawo. Okay, makom so mau kom yaselia romon kapakap o so pues chumala ekar sawasin na kay. Yermen kango to mongkot. Ekar sawasin na kay pokita chay poson wak pasang. Acay poson wak pasang. Chukos ko saya chun sarawi. Chukos ko saya pukon nan sarawi. Chukos ko saya poson in armas. Kom kak so am puko. Biyan poson. So am kapakaben pantato. Sangaramasan ben me puko apso cha poson. Okay? Kauno pangkachin kakelakada. O kachin lapasan tipakan. Kumailen weapon at tipumail kan. O kapakap ki amanaman kumail. Po kumailen kelail. Po kapakapen aramas man. Einenen nanaman. Okay? So masa ng coach mo. Masa ng coach. Kapakapen aramas pungaman. Kom punglaya kom aleta Christ kom kasamo kau nanam maur kom rirong rangkoros kom de tibata ansama kom tibata we kom coach tipamuikan so mo kom mamornan in season and out of season kom ono pata kapakap kiaramas okay aramas me so chokene wong coach so chokene wong coach o wong chako transarawi te wong chako ni soju kapanda janan kapakap aba molta Nang gagak pataka molta gauya kita ngoy coach. Pogita sotra connected on kauno. Kareda ligi kauno embepetepet. Ama komu yung ngoy sapal. Acha meur acha ye wong coach mau rangkoros chakak release manaman kauno. Rangkoros chakak apaliala tame anan. Okay? Just konong molta pogita chabang koko na chakapor mimren kauno. And some chicken suche wong goto we are go to child spare dyer chong on some chelanane iwasama a chai posonos chuka kaparanita coach pakeo chai bambil we kapakapo mall instance with open namanokla poso chelipo okay apo e no kitier kapakapon poson kapakapen naramas pungman so iko saya como yung ngoy pungla sang niya chai sapal Asa me chest tube sabal jasay pungla mongot. Okay? Chapam yo kapakap kauno kak sapang paban pokela ramas me sumawo. Apo ibe masanigi. Check up papa kauno check up mokit nan manaman amak chay so chaka sa moyi chepan kolanan lang abantay sa say kumail. Pokita chelanano yala sariyong got. Chelanano yala penene yang kauno. Chela puya pam papa kauno. Amen. Ipanudir wasais chonok wewe kema. Ngilaya ko we mama drop on a telephone akong problem apanu dier wasa kapayata ko Russia main kaun Jesus kalangan ki yang kami sabol momo masan ponat more kom katong ko breakit nan rang koros sang katrop ke katraban ki at relationship ang kami and pung on makalakal po senona patat to kong kami anytime ni po nan ran sang kapakapo ko kalangan ki yang kami aramasakang koros mesuma me piliyang iya nang kalakwati pelianta
Karyala masan ngayon sauta ka no piasa ng palwaran o release blessing and God o not more. Ni marang kaun Jesus mawiyat kaun at sangkamor. Amen. Amen. Kalangan ng kupromay, kalangan ng God po na may more Merry Christmas.